Poštovane kolege, dobar dan. Na početku preskonferencije zamolit ću predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da vam se obrati. Izvolite. Kao što vidite, počeli smo s dobrim raspoloženjem koje treba njegovati, ali tako, u skladu sa članom 80 Ustava Republike Srpske kao predsjednik Republike imam ovlaštenje da Narodnoj skupštini predložim mandatara za sastav vlade. Dakle, nakon ostavke i prihvatanja ostavke od strane Narodne skupštine, stvorila se ustavna obaveza predsjedniku da predloži mandatara za sastav vlade, kao što javno zna i vi. Ja sam predložio gospodina Savu Minića, sadašnjeg ministra u vladi Republike Srpske za poljoprivredu i vodoprivredu, čovjeka koji ima najviše akademsko obrazovanje, doktora pravnih nauka, operativca koji je radio ranije kao advokat, a onda bio načelnik opštine Šamac u najtežim trenucima za tu opštinu u poplavama 14. godine, kada smo zajedno najviše njegovim entuzijazmom sanirali štete koje su bile ogromne na prostoru te opštine. Kasnije radio na niz dužnosti u privredi i u vladi, a na dužnost ministra poljoprivrede i vodoprivrede došao je dolaskom ove vlade, posljednje vlade. Odlučio sam zato što je Savo Minić pokazao se da je lojalan patriota Republici Srpskoj, čovjek koji ima entuzijazma, volje i želje da se upusti u rješavanje problema i kreiranje tih problema, odnosno kreiranje rješenja na te probleme u budućnosti. Čovjek koji je okuplja, a ne odbacuje ljude. Čovjek koji svojim raspoloženjem ponekad bitno može da utječe na odnose i atmosferu odlučivanja na najvišem nivou. Čovjeka s kojim sam sarađivao i koji vjerujem da ćemo uspjeti da napravimo najbolju moguću radnu atmosferu. Dakle, prije nekoliko vremena SNSD, vladajuća partija i koalicija, su odlučili da ponude ukupnom političkom spektru u Republici Srpskoj formiranje vlade nacionalnog jedinstva, imajući u vidu događaje koji se dešavaju i koji će se dešavati. Kroz javne nastupe, a i razgovore, oni koji su htjeli, kao što je to bio razgovor gospodina Stevandića i Stanivukovića, saznali smo da opozicione političke partije parlamentarne ne žele da uđe u vladu nacionalnog jedinstva, ali mi smo dali javno obećanje i zato je došlo do odlaska prethodne vlade. Uz saglasnost premijeru Viškoviću na korektan odnos, želim da kažem da smo se odlučili da nastavimo da koncipiramo vladu tako što će ona biti koncentraciona vlada oko nekoliko važnih centralnih pitanja koji će se morati razvijati i morati o njima voditi računa u narednom vremenu. Ono što je cilj koji postavljam kao predsjednik Republike pred ovu vladu jeste da u narednoj godini obezbedimo investicije koje ne smiju biti manje od 4 milijarde konvertibilnih maraka, da podignemo do kraja godine, iduće godine, platu u Republici Srpskoj ili u ovo vrijeme iduće godine, da bude 1000 evra prosječna plata, da sada je 800 evra, dakle to znači 400 maraka veća prosječna plata, da mobilišemo sve novčanu masu koju Republika Srpska ima na veoma niskom nivou u odnosu na domaći proizvod koji je sada 18 milijardi, tek 15% su novčana sredstva u krvotoku, novčanom krvotoku privrede, javnog sektora i ukupnog društva, što je nisko, imajući u vidu tu činjenicu da, recimo, u razvijenim ekonomijama to predstavlja gotovo preko polovine ili čak 60% dijela domaćeg proizvoda. Rezultat toga su niz činjenica. To je da mi ne upravljamo centralnom bankom, a i zastoji koji gledamo na republičkom pa i lokalnom nivou gdje se administrativno sporošću, pa čak i zloupotrebama, usporavaju investicije, usporavaju davanje dozvola i time se gubi smisao javne uprave na način kako to se razumije da treba da bude. Znači, ubrzanje obrta novčane mase trebalo bi da poveća naš domaći proizvod i ja očekujem od gospodina premijera, gospodina Minića, da u narednom godini obezbedi da završimo godinu sa 20 milijardi konvertibilnih maraka domaći proizvod. To će omogućiti da povećamo plate, da povećamo penzije, što mora da bude osnovni cilj.
u narednom periodu. Mi želimo da se izvučemo iz onoga u čemu je region, a to je da ekonomija zasniva na jeftinoj radnoj snazi. Zato tražimo od premijera da od 1.1.26. godine poveća sa 900 maraka minimalnu zaradu za te kategorije ljudi sa srednjom školom na 1100, a za 1200 za visoko obrazovanje da poveća na 1400 minimalnu platu. To će sve obezbediti da u narednoj godini očekujem veoma realno od nove vlade da obezbedi rast od 3,5% domaćeg proizvoda. Investicioni ciklus od 4 milijarde obezbedit će da imamo učešće investicija u domaćem proizvodu gotovo 20%, što predstavlja jednu od poželjnih i ciljanih stopa u razvijenim zemljama. Svakako ćemo se baviti nizom drugih pitanja koji želim da na neki način zadam, mada je to možda grubo, ali evo kao preporuku tražim od vlade kao predsjednik koji daje mandat. Dakle, aktualna pitanja moraju biti odmah riješena. Od novog ministra obrazovanja tražim da odmah riješi problem smještaja djece u produženom boravku od 1. do 3. razreda i time eliminišemo opravdane zahtjeve roditelja koji gledamo ovih dana. Nastavit ćemo naravno da se bavimo i drugim pitanjima. Osnovno pitanje koje gledamo i koje je za nas važno jeste privreda. Negdje 18.000 naših privrednih preduzeća mora imati značajnu podršku. 12.000 privrednih subjekata se pokazuju kao oni koji imaju investicionu dinamiku. Vlada mora da u narednom periodu podrži njihove napore, da ih prepozna, da stručne ekipe ljudi u okviru ministarstva koji su u podršci moraju da mapiraju te probleme i da ih uspješno rješavaju. Moramo podići da bi ostvarili ovaj domaći proizvod i obrt, moramo podići domaću potrošnju, a to znači da moramo povećati plate. Ja vjerujem da će, dakle, uz ovu prosječnu plate u narednoj godini rasti, da bi kumulativno na kraju godine dosegli iznos od 15 do 20% rasta. Kumulativno govorim. Ne da mi dođe neki kvazi ekonomista pa mi računa na pravi godine pa kaže eto nije 20%. Kumulativno znaš šta znači. U svakom slučaju, dakle, povećati javnu potrošnju, povećati registar podrške privatnom sektoru naše privrede. Imate jedan podatak da 18. godine u industriji smo imali isti broj radnika koliko imamo danas u industriji. S jedna je razlika vidljiva, a to je da smo uspjeli da sa istim brojem radnika u industriji napravimo 60% više ekonomije. Što govori o tome? Da je tu resurs koji nam je potreban. Moram da kažem da smo uspjeli u prošlom vremenu i to treba nastaviti da se gura. Da je omjer doprinos u domaćem proizvodu između realnog sektora, sada je ranije bio 40% realni sektor, a javni sektor 60%. Sad smo to obrnuli. Naš cilj mora da bude da javni sektor bude 25%, a ostalo da bude realni sektor. Kada to uspijemo, onda ćemo napraviti uspješnu ekonomiju. Republika Srpska kao treći zadatak premijeru i njegove vladi, kabinetu, želim da postavim potrebu da se podrže izvoznici iz Republike Srpske. Danas u Republici Srpskoj imate 3.000 privrednih subjekata koji se bave izvozom. Vidljivo je da u različitim sektorima postoje različiti problemi. Vidljivo je to zato što postoje i problem je potražnje, odnosno održavanje ugovora sa prije svega faktorima iz Evropske unije. Vidljivo je da našim ljudima treba podrška. Uloga vlade se mora promijeniti, pogotovo nadležnih ministarstava. Oni ne smiju da budu samo puki pratioci onoga što radi javni sektor. Mora da se nađe i da se zaposli jedno odeljenje u okviru Ministarstva privrede sa mladim ljudima koji znaju jezike, koji su netom završili fakultete i da se upute na nova tržišta, da osvoje nova tržišta, da nađu alternativu za ono što gubimo na Evropskoj uniji. Cijenimo da će i dalje biti problem Evropska unija, koja će zbog svojih organizacionih i drugih problema biti sve lošiji privredni partner u budućnosti. Zato se moramo okrenuti bližim regionalnim, ali i daljim dalekim tržištima, a zato moramo doći do nove energije. Tako da možemo za 3.000 naših izvoznika koji se bave izvozom hrane, energije i metala stvoriti jednu ozbiljnu ekonomsku diplomatiju u okviru ministarstva i u tome vidim smisao u novoj vladi. Imajući u vidu da je naša politika i politika nove vlade mora da bude usmjerena ka tome da se poveća zaposlenost
i da se obezbedi upravo privrednicima dovoljan broj radnika. Od vlade očekujem da razvije program Start 2025, to znači da za djecu koje završe srednju školu, a ne idu na fakultete, odmah se mora naći radno angažovanje, uz određene stimulacije i uz određenu podršku. Jednako tako i ovima od 25 godina kad završe fakultete. Želimo da razvijemo program Aktivna žena, koji će se baš tako zvati, za podršku ženama koje žele da rade, ali i onima koji žele da se bave biznisom. A posebno, imajući u vidu razne percepcije i javnu debatu o tome, želim i tražim od vlade da razvije još jedan program, a to je program koji će se zvati Iskustvo vrijedi. To je program koji će ponuditi mogućnost našim privrednicima da zadrže penzionere, da nastave da rade uz određenim okolnostima tamo gdje nema dovoljno radne snage, tamo gdje je potrebno znanje za sve to i da se riješi pitanje dualizma između onoga što jeste javno primanje penzije iz fondova i onoga što jeste nova primanja od strane poslodavaca. Znači, to se može lako riješiti. Oslobodite te poslodavce za penzionere koji zaposle pod uslovom da im daju adekvatnu platu, oslobodite poreza, odnosno doprinosa za poreze i neke druge zdravstveno osiguranje, jer ga već imaju kao penzioneri. To će omogućiti da se jedan broj ljudi uspješno zaposli. Želimo da smanjimo i tražimo od vlade da vodi restriktivnu politiku zapošljavanja migranata. Sve ekonomije, gledamo to danas, sve ekonomije Evropske unije su slomljene zato što su prihvatili migrante u sistem zapošljavanja, koji dolaze sa ponudom jeftine radne snage, koja ne može da bude naš cilj. Tada se i najčešće izbjegavaju sve obaveze prema državi. Mi želimo da razvijemo i da ponudimo da vlada ponudi našim poslodavcima mogućnost da na tržištu rada kroz ova 3 programa, Start 2025, Aktivne žene, Iskustvo vrijedi, da se obezbedi dovoljno radne snage. Samo tamo gdje zaista ne postoji mogućnost da se to riješi, ne postoji mogućnost da se to riješi na taj način, onda želimo da vidimo i da ćemo mogućnost da zaposli neki drugi. Ključno pitanje koje želim od vlade da napravi to u prvih 3 mjeseca i do kraja godine kako bi u novoj godini startovali s tim. A to je da se formira fond dječje štednje. To podrazumije i fond dječje štednje i investicije. Dakle, to znači da ćemo morati formirati fond u kome će se svako novorođeno dijete koje se evidentira u Republici Srpskoj od strane budžeta Republike Srpske isplaćeno na njegovo ime i oročeno na 18 godina 1000 konvertibilnih maraka. U prvoj godini to bi moglo da znači 30 do 40 miliona u tom fondu. Taj novac bi mogao da se upotrebi, bit će propisano samo za kupovinu obveznica od strane države. Tako da država ostaje garant, a i doprinosi tome da taj fond raste. U tom fondu, nakon 18 godina, svako dijete koje je rođen i počne od početka da prima ovu naknadu, imat će na svom računu 140.000 maraka. To će moći da koristi isključivo ako ostane da živi ovdje. Ako odluči da odlazi vani, mora da vrati taj novac. To će dobijati morat ćemo da pokrijemo i sada djecu od prve godine pa do 18. godine i da za njih obezbedimo rješenje kako bi se oni osjećali ravnopravni. I vidjet ćemo na koji način ćemo to uraditi. Moramo da se bavimo brojama. Ako nemamo mlade vezane za Republiku Srpsku koji ne osjećaju da je Republika brine za njih, onda ne možemo računati na našu budućnost. Što se tiče 6. cilja ove vlade koju sada formiramo, tražim da zakonodavni paket do kraja godine sadrži, pored svih predviđenih zakona, još neke važne zakone. Prvi je Zakon o strateškim rezervama Republike Srpske. Mi još uvijek nismo popisali svu imovinu koja pripada Republici Srpskoj. Ali ono što je važno, imamo značajniju količinu imovine koju ima Republika Srpska nego što je naš javni dug. Zato Republika Srpska ne može da bankrotira. I želimo da imamo taj Zakon o strateškim rezervama. Zakon o javnoj imovini jednako tako, ili kako se već zove, ali pokriva javnu imovinu
i mi želimo, bez obzira na nastojanja koje smo gledali u prošlosti, da javnu imovinu jasno definišemo kao imovinu Republike Srpske. Posebno Zakon o razvoju tržišta kapitala. Želimo da uvedemo neke nove, da ne kažem, prakse u pogledu upotrebe kapitala. Imamo mnogo umrtvenog kapitala koji nije aktiviran. To podrazumijeva da može da se brže zalaže, može da se obrće, a oni koji dođu do nekog novca mogu da učestvuju na tržištu financijskog kapitala, kupuju i trguju obveznicama. Poseban zakon koji želimo da razvijemo i tražimo od vlade, to je Zakon o poreskoj samostalnosti. Republika Srpska po Ustavu raspolaže cjelokupnim financijskim sistemom i kao takav sistem će se ugraditi kroz ovaj zakon. A posebno zakon kao peti zakon, Zakon o prirodnim resursima Republike Srpske. Ovo je sistem koji će jasno definisati naša prava, bez obzira na antiustavne, nezakonite, antidejtonske mjere koje imamo od kolonizatora. Šta će reći Evropska unija i njihova sramna kancelarija u Sarajevu ili pak još oronula imperija koja se zove Velika Britanija, ovi zakon će se donijeti i mi treba da obezbedimo da oni funkcionišu. Moramo da vodimo računa o novoj radnoj snazi. Moramo da vodimo računa o tome na koji način ćemo obezbediti ne samo za realni sektor, nego i za ukupne društvene djelatnosti. Moramo da pobjegnemo od toga i napravimo atmosferu, gospodine premijeru, da je važno da imate diplomu, a nije važno šta radite. Ipak ćemo morati da vodimo računa o tome šta da se radi. Hoću da se obezbedi plaćen rad. Hoću da obezbedimo da u saradnji sa sindikatima i poslodavcima dođemo do održivog modela. Ukupno visoke dobiti koje pokazuje realni sektor u proteklim godinama nalaže nam da utječemo na to da damo prednost povećanju plata u odnosu na povećanje dobiti. Mislimo da smo kroz politiku vođenja veoma namjerno, politiku vođenja, forsiranja stabilnosti preduzeća doveli naše privrednike u poziciju da imaju stabilizovane privredne strukture i da mogu sada da podnesu i manje dobiti i da to usmjere ka radnoj snazi. To će biti naši ciljevi. Molim vas, gospodine premijeru, da razumijete da nakon 365 dana, ukoliko ne usvojimo ove ključne zakone, ne osnujemo fond za djecu i ne budemo registrovali baze privrednika i izvoznika, ne počnemo aktivaciju mladih i žena na tržištu rada, računajte da ste beskorisno dobili mandat. Hoću da to završimo sa puno entuzijazma, želje da budemo uspješni. Mi ćemo raditi na tome. Vaš neposredni cilj bit će da obezbedimo da se referendum koji je Narodna skupština zakazala provede u način kako je to predviđeno. I mnoge operativne stvari. Naša politika prema onome što se dešava na političkom planu mora da bude nastavljena. Molim vas, gospodine premijeru, da obezbedite nastavak još rigoroznije politike forsiranja interesa Republike Srpske nego što je to bilo do sada. Bosna i Hercegovina samo može funkcionisati na bazi ugovora koji je postignuo taj Dejtonski sporazum. Bosna i Hercegovina je ugovorna zemlja. Ona nije naša zemlja. Molim vas, premijeru, da je to prihvatite kao tako. Ona je zemlja koju smo prihvatili da funkcioniše na bazi ugovora iz Dejtona. Svih ovih 30 godina pokušali da nametnu neki drugi pristup. Naravno nisu uspjeli. Danas pokušavaju da putem administracije ukidaju narodnu volju. To je završni cilj našeg postojanja na ovim prostorima. Dakle, ako jedan narod nešto bira, a dođe neki stranac pa to poništi, to nije ništa drugo nego da se posmijava i ponižava narod. Demokratija u Bosni mora da počiva na istinskoj i osnovnoj istini, a to je da narod bira svoje lidere, a ne stranci. Tek onda kada imamo autentično izabrane naše pojedince, onda možemo da računamo na to da smo slobodni. Dakle, moramo da nastavimo to. Evropska unija, gospodine premijeru, ne može da bude više naša orijentacija kao što smo to imali sada. Ozbiljnost, racionalnost, analize ukazuju da treba da se zaustavimo. Evropska unija ne nudi ništa novo nego nametanje. Zato vas molim da smanjite sve operacije vezano za bilo kakav evropski put.
Mi već 3 godine živimo bez evropskih sredstava, možemo da to nastavimo, bez obzira na njihove zahtjeve. Moramo da jasno razvijete narativ da Christian Schmidt nema potvrdu i nikada nije izglasan od strane domaćih predstavnika strana, da nikada nije potvrđen u Savjetu bezbednosti. Bonska ovlaštenja su politička farsa i nikada nisu bili dio klauzule bilo kog međunarodnog ugovora. Oni su nam to nametnuli i to mora da bude skršeno jedinstvenom akcijom nove vlade i svih institucija Republike Srpske. Smatram kao predsjednik Republike da je ovo odlučna bitka na ovom pitanju. Ukoliko tu bitku ne dobijem, a sva istina je na našoj strani, onda i ne zaslužujemo da imamo Republiku Srpsku. Dakle, Dejtonski sporazum je napravljen na bazi volje naroda, a ne na bazi volje bilo kog stranca. Zato treba vratiti Dejtonski sporazum volji naroda. Naš fokus je naravno mir i stabilnost. Naš fokus je poštivanje izvornog Dejtona. Naš fokus je i Bosna i Hercegovina Dejtonska, ali nije antidejtonska. Mi ne želimo da živimo u Bosni u kojoj je nakaradno promijenjen ugovor za koji je naš narod putem borbe za slobodu na ovim prostorima i Republiku Srpsku dao nesumnjivo značajan broj žrtava. Dakle, mi želimo da Bosna bude upravljiva, da bude dogovorena, da se s njome dogovara i upravlja, prije svega unutrašnje snage. Zato vas, gospodine premijeru, molim da u svakom sitnici ili svakom sitnom detalju vodite računa o ovom. Na našoj strani je volja naroda. Ne mogu oni da smijene bilo koga. To može samo da bude privremeno i to po njima, ne po nama. Ali narodna volja je ona koja će na kraju pobijediti. Reći ću vam samo i ponovit ću i vama i javnosti, gospodine premijeru, da je nedavno američki potpredsjednik Vance, govoreći u Minhenu, rekao jasno, citiram, ako se plašite svojih birača, onda nema demokratije koju trebate braniti. Slušajte svoje birače, slušajte narod. To je ono što je on poručio. Zato ja vidim da je u Americi, novoj strukturi vlasti u Americi, naši partneri. Posjetit ćemo ih na ovu tvrdnju i tražiti da stanu iza naše volje naroda. I to vjerujem da nije daleko. I da ćemo u tome svi mi zajedno uspjeti. Moramo da zaštitimo dodatno našu imovinu, o tom sam pričao. Migracije moraju da ostanu na istom nivou. Molim vas, gospodine premijeru, ne dolazi u obzir da mi budemo deponija za rješavanje problema nekih prestolnica u Europi, prije svega Britanije, Njemačke. Ostajemo pri čvrstoj politici tome da nema ulaska migranata na ovaj prostor i njihovo zadržavanje. Mi im ne smijemo dati nikakav status, ni socijalni, ni bilo kakvi smještajni, ni bilo šta. Migranti nisu poželjni na ovim prostorima ovdje da budu u pogledu parkiranja i da naprave i ruše naš sistem. Srušili su sistem Evropske unije, šta onda da očekuje krhka Republika Srpska na tom planu. Dakle, ni na nivou Bosne i Hercegovine, niti na nivou bilo koga ne možemo da to radimo. U svakom slučaju, dakle, kroz sve ovo, znam da ćete se suočiti sa značajnim problemima i izazovima. Ali znajući vas lično, uvjeren sam da ćete to iznijeti na sebi svojstven način u kome uvijek kada je teško unesete i dio onoga što je optimizam. Kroz nalaženje načina da se problemima posmijehnemo, da se smijemo onda kada ih i riješimo. I zato vjerujem da je Republika Srpska zemlja u kojoj se ne može ućutkati politika i ne može se ućutkati narod. I da u okviru toga ne možete dozvoliti, gospodine premijeru, nikakve više kontakte sa bilo kim, da se promoviše vladavina dekretom. Vaš zadatak je da nas vratite na izvorni Dejton i neka narod odluči o tom putem referenduma. Uz naše tradicionalne prijatelje koje već imamo, koji smo toliko puta pominjali, gospodine premijeru, Srbiju, Mađarsku, Rusiju, Kinu, Azerbejdžan i neke druge zemlje koje su zaista nama i neke političke grupacije širom Evrope. Mi moramo da veoma racionalno i realno kažem da očekujemo od nove administracije Sjedinjenih Američkih Država da sagledaju, vide i da s nama budu partneri na ovim pitanjima koji su tako jasno isticali kao svoje programe. A to je da ne žele da grade nemoguće zemlje, da žele partnerstvo, da ne žele da neko iz dalekih kancelarija upravlja bilo kojom destinacijom na svijetu, da žele da pokažu suverenitet
I da Sjedinjene Američke Države, kako je to rekao jednom Trump kada je boravio u Rijadu, da želi sa njima partnerstvo zasnovano na suverenitetu, a ne na predavanjima, da se obezbedi poštivanje naših naroda ovdje na ovom prostoru, a ne nametanje državnog inženjeringa, kako to kaže i kako to naziva sam Trump. Zato znam da prošao sam sve u što vi sada ulazite, gospodine Minić. Znam da ste čovjek koji se ne bojite ni izazova, ni bilo čega. Biće problema, ali je veoma časno biti predsjednik Vlade Republike Srpske. U 100 godina pruži se prilika da to bude 20 do 25 ljudi. Vi ste jedan od tih i nemojte da budete zabilježeni negativno. Pomoćemo da budete uspješan premijer. Želim vam sretan mandat i uspješan rad. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Zamolit ću mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske, gospodina Minića, da vam se obrati.